Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shuk mushuk wataka kallarinchikmi ima astawan allikunata munashpa. Chayka allimi, chasnakajpipish imashinataq kawsanchik. Kallaripika Yadiosta mi puntapi churana kanchik. Allimi kanga Yadiospak shimipi astawan ñukanchik tiempo tacharina. Yadiosta mañanapi chinallatek kayshuwan chayshuwan apanakuypi sumakta kawsanapi. Shamupasun imanalla, huyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta.
Kunanpis ya Dios paksimita yachangapak convidani. Kunanka convidani mi rikungapak yachangapak kikin ñuka allitaq kawsaytukunchikmi sirvinata yachashpa. Ñukanchik kawsaypi allitaq kawsashuninchik kallarinami kanchik ya Diosta mashkashpa, ya Diosta puntapi churashpa ñukanchik kawsaypi. Chaymi kallari paktayka kan, kallari rurayka kan ñukanchik kawsaypi. Kunanka kutin rikushun ashtawantikka shukshina kashkata. Hintikunaka kay mundo kay pachapi ashtawan imaman paktangapak imaman chayangapakka imatapishmi ruwankuna, imalayapishmi kawsankuna. Shuktikunata sarunakakpi, shuktikunata llakichinakakpi, wakinpi karin kikin familiata, kikin wawakunata, iglesiata sakishpa rinkuna. Imapak ashtawan kay mundo kay pachapi mayman chayangapak nishpa, imata paktangapak nishpa. Shuk punllami Jesus paktiya shamurka, paykunapak churikunata alli lugarpi churachun nishpa mañangapak. Chasnakakpipish Jesucristoka chikantami riman. Kay punchakunapish yanallatik shuk cargo, shuk puestota paktangapakka ima kamarikunawan, ima riksishkakunawanmi rimanamun shamunkuna purinkuna. Y chaytami rurarka Jesus paktiya paykunapak churikunataka shuk alli puesto, shuk alli cargopi churachun nishpa. San Mateo capítulo 20 verso 20-24 kama kaytanin. Chasnanishka washami Zebedeopak warmika paypak ishki churikunandi Jesuspakman shamurka. Imata kashpaka mañangapak chay warmi paypak ñawpakpi pambakama kumurikpimi Jesuska imata charini pangi nishpa tapurka. Shinanikpika chay warmika kashnami nirka. Kan mandakushpaka kay ñuka ishki churikunataka shuktaka alli ladupi, shuktaka lluki ladupi tiyachipangi nirkami. Kay punllakunapi chayta rikuytukunchik. Ari kay punllakunapika kullkita pagashpa puestota hapinkuna chayta rikukunchik uyakunchik maypi kashpapish. Verso 22 pinin. Shinanikpimi Jesuska kashna nishpa kutichirka. Imata mañakushkataka mana yachangichikchu. Kankunaka hayak upiana shina llakikunata ñukashina apay tukungichikchari. Bautizarinatapish ñukashina bautizari tukungichikchari nikpi paykunaka ari chashna rurasunllami nirkakuna. Chasnanikpi Jesuska kashnami nirka. Ari llakikunataka ñukashinallatak apangichikmi, ñukashina bautizashka kangichikmi. Shinakakpipish ñuka alli ladoman kashpa, lluki ladoman kashpapish tiyachinaka mana ñuka makipichu. Chaypika ñuka yayami mayhampak allichishka kashpaka payta tiyachinga nirkami. Chashna mañakta kay shuk chunga yachakukuna uyashpaka chay wawkindikkunawanka phiñarirkakunami. Kaypi rikuytukunchik shuktikkunapish chayllatatik mashkakurkakuna. Ari paykunaka mana mañarkakuna chashna o mana pita rogarka, mana paykuna rirka Jesusta ningapak alli puestota kupay nishpa ringapak. Chashna kakpipish tukuy yachakukuna chay yuyta charirka. Y chaymantami chayta rikushpa chayta uyashpaka phiñarirkakuna. Chika paykunapish chayllatatak munashkamanta, chayllatatak mashkakushkamanta, mandanata, hatun cargokunata charinata, kunankay punllakunapish hina. Chashna kakpipish Jesucristoka chikan kanatami rikuchin, chikan kanatami yachaksayachin. Mana kay mundo kay pachapi hintikuna ruashkashina. Kallaripi nikurkanchik kay mundo kay pachapika mayjin cargomun, mayjin puestomun chayangapakka imata ruanakan. Rurana, suwana, inkitana, umana, kushkiwan randina, cargokunatakuna, ima proyectokunatakuna tuki chashna imalapish paktasun ninkuna, paktankuna y chayta rurankuna. Kazin chayllatatik yuyashka chay punllakunapish shuk cargo supuesto munchayangapakka rimana kashkata shuktiyo chayta rikuytukunchik. San Mateo capítulo 20 verso 25 manta 28 kama kutin kayta riman. Chaymantami Jesuska paykunata kayashpa kashna nirka. Kankunallatak yachangichikmi. Kay pacha llaqtakunata mandaqkunallami hintikunataka sarushpa charinkuna. Hatun nishkakunapish tukuykunatami kikinta servichishpa charinkuna. Ashtawanpish kankuna purapika mana chashna kangachu. Kankuna pura mayjan hatun kanamun chayasha nijka kankunata servichu. Pipish puntapi kashanishpaka kay shukkunata servinapi watarichun. Ñuka runaychayuq kashpapish mana servishka puringapak shamurkanichu. Ashtawanpish ñukaka servingapakpish wañushpa achkakunata kishpichingapakpish mari shamurkani. Chaymantami chashna mandani nirkami. Jesucristo kaninmi kikinkunaka panda rikungichikmi, pandatami yuyakungichik.
kikinkunaka mayhan rugaskamanta, imamun paktana, imamun chayana, mana kashpaka pushakkunawan rimashpa, chayta allichina kashkata yuyashpaka pandarikungichikmi. Mana chasnachu, kikinkunaka kallaripi kasuningichik, puntapi kasuningichik. Ashtawanpish kankunaka wichanapak randika urianami kangichik, sirvinami kangichik nin. Achkakunami ninkakuna, kayka alaja shinami uyarin, sumak shinami uyarin, chasnapish kawsaypika mana chasnakanka. Gentikunaka mana munanka sirvinata. Gentikunaka hawallami hawamun wichiashun ninkuna, mandanamun chayasun ninkuna. Sirvinataka mana munankunaka. Chasnakakpika kikinkunaman rizashpa uyachisha nini, manari tia shamukpika ñawpamanka imatik tukurka. Shuk ishki capitulukuna ñawpaman imatik tukurka. Rizakurkanchik San Mateo libropi. Shinakakpipish rikushun kunanka San Marcos libropi kayllamantati rimakun. San Marcos capítulo 9 verso 33 manta 35 kama imata minin. Kaypimi rimakun yanishkashina tia manari shamukpi ñawpaman imatik tukurka. Capernaumman chayamushpa ñawasipi kashpami Jesuska imatataq ñampika kankunapuralla rimanakumungichik nishpa tapurka. Ñampika paykuna puralla mayhanchik hatun kanchik ninakushkamantami upalla sakirirkakuna. Chaymantami Jesuska tiyarishpa chunga ishki yachakuqkunata kayashpaka mayhanpish puntapi kashanishpaka tukuykunapaq hipalla tukuchun, tukuykunata sirvikpish kachun nirkami. Yachakuqkunaka chimbapurashpa rimanakushpami shamurkakuna, mayhantik ashtawan balik kanchik, kallaripi kankapaq hawamun kankapaq. Chaytami rimanakukurkakuna, phiñanakukurkakuna. Kunan kay punllakunapi imashinami tukun maypi kashpapish. Chayllatatimi rikunchik politikapi rimashpa. Chayllatatimi rikunchik iglesiapi rimashpapish pushaqkunawan michikkunawan. Mayhantik ashtawan balik kanchik, mayhantik ashtawan hatun kana kanchik, mayhantik ashtawan mandaq kana kanchik kaypika. Kayka mana entendipaq shinami. Imashinatik mishankapaqka tukuripi kashpa ultimopi kashpaka mishay tukushunri. Wichiyankapaqka sirvinami kan. Yachankichikchu rikuy tukushkata kawsaypi rimashpaka ñukanchik sirvinkapaq uryashpaka wichay tukushkata imakunapish mushukyan, imakunapish shuktiyan y chayka kallarinmi ñukanchik wasipi. Kay punllakunapi tiyanmi chay hatun empresariokuna, chay hatun millonariokuna manchanej kullkita ganaqkuna hatushpa ashtawan yuyita churakunkuna paykunapaq clientekunata sirvinata. Clientekunata ama perdinkapaq, ama sakinkapaq tukuyta ruwakunkuna. Kuyashka uyikkuna, kikin kanpaq wasipi sirvishpaka manatik rikuy tukunkichu kikinpaq huyashka shuktiwan riktaka. Kikinwanmi sakirinka kikinpaq huchupi, kikin sirvinata yachakpika. Chayllatatimi yuyakunkuna chay hatun empresariokuna. Ñukanchik clientekunata imashina ashtawan lluqsichinapaq randika, ashtawan paykunata sirvinata rikuqpi, sirvinata mashkaqpika, ashtawan ñukanchik ladomanta, ñukanchik empresamantaka mana ladoyankakunachu nin. Chaymantami achka clientekuna, shuktikkuna shamuy tukunkuna kayta chayta kushunishpa, kayta chayta ofrecishpa, shinakaqpipish chay clientekunaka alli servishka kashkamantaka chaypimi sakirinkakuna. Sirvinata yachashkamanta. Ninkunami achkakuna alli sirvikkunaka achka charinakunata kallarichikushkata, wiñachikushkata. Chay actitudta charina, sirvina shuktikkunata. Chaymi ñukanchikka yachanakanchik sirvinata maypi kashpapish. Mana rimakuni iglesiapi a Diosta sirvinallapi. Achka kutin ñukanchikka yuyakunchikmi ñukamanka fichillata pagan. Fichillata pagashkamantaka mayta ñukaka servikusha. Ñukapish fichillata kusha. Ñukaman ashallata paga, shinakaqpika chayllatatik ñukaka kutichisha paykunaman. Ashallata ñukapish servisha, chay yuytami charinchik. Chay actitudka sakirinami kan. Ashtawanpish ñukanchikka sirvinata sustarina kanchik. Imashina sirvinatami sustarina kanchik. Shuktikkunaka imashina ayudachuntik munan. Shuktikkuna alli sirvikkunamanta yachana kanchik. Chasnakaqpipish Diospak shimi Bibliapika kaytaka ñami yachachirka. Rikunchik apóstol Pablo Filipenses capítulo 2 verso 3-4 pi kayta nin. Imata rurashpapish phianakushpa hatun tukushpaka ama ruraychikchu. Ashtawanpish mana hatun tukushpa kay shukkunami ñukata yalli allinishpa yuyanakuychik. Pipish kikinpaqllaka ama yuyichikchu. Ashtawanpish tukuykunallataq
shuktaqkunapaq allita ruranata yuyaychik. Kaypimi ñukanchikman kanin ama kan hatun kashkata yuyaychu. Ama kanka ñukami paykunata yalli kani, ñukami experiencia charini, ñukami yachani, ñukami charini ama nishun. Ashtawanpish ñukanchikta paykuna yalli hatunkuna kashkata rikunakanchik nin shuktiqkunataka. Ñukanchik wasiyuku familia hogarpi rimashpa casada warmikunamanta nitukunchik. Yuyashkankichikchu kikinkunapaq kusaka kankunata ashtawan hatun yalli kashkata? O mana kashpaka ninkichari ñuka mamaka allimi nirka ama kay muspawanka ama kay upawanka casaraychu. Chayshina yuyi chayshina actitudwan katishpaka kikinka manataq kushikankichu. Chaypak randika alli kay kikinpaq kusawan, chikan kay. Chaypak randika alli kay kikinpaq kusawan, alli kay kikinpaq warmiwan. Chaypika chikanmi kanka. Kusakuna ñukanchikka ninchikchu shinallatik ñukanchik warmiwanka allichu kanchik. Ninchikchu sumak warmi alaja warmimi kanki, alli warmimi kanki, sisitami kanki ninchikchu. Chaypika chikanmi kanka. Shuk kishkakmi nishka hatun tukuqkunaka tukuy horasmi krinkuna yuyankuna shuktiqkunata ashtawan yachaqkuna, shuktiqkunata ashtawan yallikuna kashkata. Chaymantami paykunaka manatik uyankuna, chaymantami paykunaka manatik yachankuna. Yachankichikchu kikinpaq matrimonio imamantatik yangalla kan, chika hatun tukushka aterido qarikuna warmikunami kanchik. Chaymantami ñukanchikka mana rikuy tukunchik, ñukanchik pareja, ñukanchik warmi, ñukanchik kusa, ñukanchikta yalli kashkata mana rikusuninchik. Yuyakunchik ashtawanpish ñuka payta yalli kani, ñuka ashtawan yachani, ñuka ashtawan alli kani, alli yuyta, alli juiciuta charini. Chay yuykunami tiyan. Chaymantami achka llakikuna shamushka. Achka gentikunami paykunapaq negociopi uñashkakuna ñawpanman rishkakuna, paykuna mana hatun tukushkamanta. Ashtawantikka paykunami charirka yuyay chi actitud, shuktiqkunami ñukata ashtawan yalli. Shuktiqkunami ashtawan hatunkuna, y ñukaka paykunamantami yachana kani, y paymanta yachashkakuna. Charishka chay actitud uyankapaq, shinallatik yachankapak shuktiqkunamanta, y chashnaka paykunaka ashtawan paktankuna, ashtawan mishaqkuna kanamun chayankuna, imamanta umillarishpa shuktiqkunata uyashkamanta, shuktiqkunamanta yachashkamanta. Kutin hatun tukushkakuna, orgullosukuna, tukuyta yachanchikkunaka hatun llakimurishkakuna. Chinakaqpika rikunchik imalayami ñukanchik shuktiqkunata sirvinaka ayudaytukun, achikpi churaytukun ñawpaqman katingapaq. Chasnakaqpika kikinpish ñukapish ima uchilla ruraykunawan kallaritukunchik. Ama ñukanchikka kijarishun huchachishun. Achka kutin ñukanchik yuymi hawaman kana, ñawpaqman kana, tukuykuna rikushkapi kana, ima uchilla ruraykuna, pakalla ruraykuna, yangashinalla ruraykunataka mana munanchik. Chasnakaqpipish chay uchilla o yanga ruraykunapi allita ruray. Allita rurashpaka shuk punllaka kikinka pushaq kanaman, líder kanawanmi chaytukunki. Kutin maypish kachun yangalla rurashkamantaka kikinka mana paktaytukunkichu. Ashtawantikka chayllapitikmi katikunkilla. Yanga mana alli, mana munashka lugarpimi katinki, kikinllatak mana allita rurashkamanta. Nisunchari kikinta mingarkachari imata fichachun. Chasnapish mapallatik katin, chasnapish imata mana rurashkanki. Chasnakaqpika kanman trabajo takuqka allitami rurashkanki, chasnakaqpika kikinmanka shuk ashtawan puestota kukrini, kikinmanka ashtawan pagakrini ningachu? Mana chayta ningachu. Ashtawanpish kikintaka ningami kayka shuk mana alli trabajaqmi. Rikuychik apóstol Pablo imatami nin Filipenses capítulo 2 verso 4pi. Imata rurashpapish phiñanakushpa hatun tukushpaka ama ruraychikchu. Ashtawanpish mana hatun tukushpa kay shukkunami ñukata yalli allinishpa yuyanakuychik. Pipish kikinpaqllaka ama yuyaychikchu. Ashtawanpish tukuykunallatak shuktaqkunapaq allita ruranata yuyaychik. Sirvinaka pushanmi shuktiqkunapaq imata rurachun. Yurinkichikchu José runamanta, chunga kanchis watata charirka ya Diospaq shimi Bibliapi parlakun rimakun Génesis libropi. Dios mikurka payman shuk muskuyta, kayamincha hipapuncha pay mandana kashkata pay pushana kashkata. Kutin payka manarik chaymun chayashpami atirikurka nitukunchik paypaq wawkikunapaq ñawpaqpi. Chaymi paypaq wawkikunaka phiñarkakuna, chinallatik mana chaskirkakuna. Chaymantami tukuripika paykunapaq huchumanta karuyachirka shitashpa kacharkakuna, lluqsichishpa kacharkakuna. Aparkakunami Egipto llaqtaman,
pay kikinllapitik rikunata sakichun. Chikapaymi purikurka chay yuyaywan, ñukami mandasha, ñukami paykunataka ordenpi churasha, ñukami hatun mandak kasha, chay yuyaywan purikurka. Chashna kaqpipish ya Dios kanin mana chashnachu, mana kay ñantachu rina kangi. Ashtawanka kan alli jefe, kan alli pushaq kasha nishpaka, kanpak rikuypimi musukyana kangi, shuktikyana kangi nirka, shuktikshinami rikuna kangi nirka. Aparkami Carro llaqtaman, chaypimi churarka servicios higiénicos bañukunata fichachun, wasita fichachun. Chaypimi kichuyta kallarirka pay kikinllapitik rikunataka. Joseca pay kikinllapitikmi ñawikunata churashka karka. Chaymantami kallarin shuktikkunapi yuyita churanata. Shuktikkunapak ministishkakunata rikunatami kallarin Joseca. Kutin chaymantami Diosqa wichichita kallarin. Chaymantami payka Potifarpak wasipi pushaq kanaman, jefe kanaman chayarka. Chaypak washaka kutinllatik cárcelman rin. Kutinllatik wichiyayta kallarin. Chaymantami Génesis capítulo 50 verso 18 manta 21 kamaka kaytanin. Josepak wawkikunapish paypakman chayashpaka kungurishpami pambakama kumurishpa kunanka kanta sirvinkapakmi kaypi kanchik nirkakuna. Chasnanikpi Joseca kashna nirka, ama manchaychikchu. Tayta Diospish mana llakichishkataka maytatik ñuka kari llakichishari. Kankunaka ñukataka llakichinchikmi yuyarkankichiktinmari. Ashtawanpish kankuna chashna rurashkataka Tayta Dioska achkakuna ama wañuchunmarin kunan rikushka allita rurarka. Chaymanta ña ama manchaychikchu, kankunamanpish, kankunapak wawakunamanpish mikunata ñukallatak kushallami nirkami. José paypak wawkikunata chashna sumaqta rimashpa kushichikpimi paykunapak shunqu kasiririrka. Josépak yaya ña wañukpika paypak wawkikunaka achka manchayuqmi karkakuna. Paykunaka yuyarkakunami ñukanchik payta llakichirkanchik. Chashnapish Joseca ninmi, ari kankunaka ñukata llakichinata yuyarkankichikmi. Chashna kaqpipish ya Diosqa ñukallapitik rikunata ñukallamantatik sustarinatami anchuchishka kichushka. Ashtawanpish chaypak randika shuktikkunapak ministishkakunatami churashka kallaripi. Tukuykunata kishpichinkapaq, chika kishpirinaka tukuykunapaqmi. Shuktikkunata sirvinaka ñukanchiktaka shuktikkunapi yuyita churachunmi apan. Chay actitudtami charishun. Ñukanchik hogar matrimonio manta rimashpa casarerkanchikmi huyanakushkamanta, huyitishkamanta. Chaymantami ñukanchikka imata ñukanchikpi yunata sakishpa ñukanchik huyashkapi tukuy yuyita churarkanchik. Huyashpaka ñukanchikka nishunmi imashinatik servitukuni, imashinatik ayuditukuni, imashinatik kikinpak sumaq kawsay kachunka ayuditukuni, makita churitukuni. Chayshina yuyita ñukanchik charikpika ñukanchik matrimonio kunaka musuyanka shuktiyankami. Llakika kanmi kay, kasaranchikmi huyanakushpa. Chashna kaqpipish yuyanchikmi ñukaman tukuyta kunakashkata. Yanunga, fichanka, ñukata atendinka, sirvinka, mana chaychu kan. Ashtawanpish ñukanchikka yuyarinami kanchik, tapurinami kanchik. Kay warmi kay qhari kushiklla kachunka imatati ruytukuni. Imata rushpatik payka sumaq alajata kawsachunka ayuditukusha. Chaypuk washaka apóstol Pablo rimashpa katin Filipenses capítulo 2 verso 5 manta 7 kamaka kankunapish Cristo Jesús yuyashka shinallatak kashna yuyichigari. Payka Dios atikmi karka, shina kashpapish Tayta Dios shinallatikmi kani nishpa chayta kacharishka kanataka mana munarkachu. Ashtawanpish Cristoka paypak kikin munaywanmi pay ima kashkata ladumun sakishpa shamurka. Chaymantaka ñukanchik shinallatik aychayu tukushpami sirvik runa tukurka. Sirvinaka kikin munaymantami kanakan. Mana kanachu shuktik ordenashkamanta, shuktik mandashkamanta. Huyashka uyikkuna, ñukanchik wasiyuku hogarpi mana shuyakunakanki kikinpu warmi kayta chayta ruri ninkakama. Ñukanchikka imata mana mishashunchu, kayta ruri chayta ruri nishpa mandanga kama shuyakushpaka tiyakushpallaka. Manarik imata nikpi ñukanchikllatik rikushun, ñukanchikllatik imata ruashun, ñukanchikllatik sirvishun. Sirvinaka ñukanchik shunqumantami lluqshinakan. Mana ñukanchikka paykuna ima mañashkallata kunakanchik. Ashtawanpish ñukanchik kikin munaymanta ashitawan rinakanchik, ashitawan imallata runakanchik. Mana shuyakunakanchik mandankakama, rimankakama, kaparinkakama. Chay actitudtami charirka kishpichik Jesucristo ñukanchikwan. Paymi tukuyta sakirka, paypi kashkata. Sakirka hawapachata chinallatik shamurka wagrakuna shayanapi wacharinkapaq. Chinallatik sirvinaka shuk precio tami charin. Filipenses capítulo 2 8 pinin payka chashna aychayuk runa tukushka hawapish
astawan yangamanmi uriyarka. Tukuypi Diosta kasuspami, chakatashka pinganayakta wañuna tukurka. Kaypimi rimakun shuk precio tiyaskata. Nisunchari kunanllati kikinpa warmita ayudayta kallaringi. Platukunata mayllangi, wawakunata armachingi, chaymantaka deberkunapi ayudangi, chinallatik paykunata dormichingi, bañota fichangi, cocinata fichangi, cuartokunata, tukuypi ayudayta kallaringi. Chinakakpish chaypakka sacrificio tronakangi. Samarinapaq randi chayta runakangi. Televisionta rikunapaq, umaypi pukllanamun rinapaq randi chayta runakangi. Shuk precio mitiyan, shuk sacrificio mitiyan sirvingapaqka. Chashnakakpipish shuk recompensa tiyanmi. Filipenses 2:9-11 kama nin, chaymantami Tayta Dioska paytaka tukuykunata yalli hatun yachirka, shutitapish tukuy shutikunamanta yalli hatun shutitami kurka. Chaymantami Jesuspak shutita uyashpaka, hawa pachapi kajkunapish, kay pachapi kajkunapish, allpa ukupi kajkunapish tukuykuna paypak ñawpakpi kunguringa. Chaypimi tukuykunallati Jesucristotaka mandakmi nishpa Tayta Diosta sumak yachingakuna. Mandak Dioska hatun yachinmi allininmi imamanta, kishpichik Jesucristoka paypak kikin munaymantami shamurka servingapaq. Ñukanchikpish kayshina actitudta servingapaq charikpika allikuna tiyanmi. Kay mundupi pachapi runakuna mana rikukpi, mana paginikpipish, Dioska allikunata kungami kikinman. Servinata yachangapaq astawan alli ejemploka Jesucristo mi kan, y kaywan tukuchishanini. San Juan 13:3 nin, Jesuska tukuy imalla tiyakta, yayapaq makipi churashkata yacharkami. Shinallatak Diospaqmanta shamushkamantaka, Diospaqllamantak tigrana tukushkatapish yacharkami. Kaypimi yachana kanchik, pikunatik kanchik. Rikunchik kay verso 4-5 nin, chaymantami Jesuska mikukushkamanta hatarishpa, hawa churanata llukshichirishpa, chakichina linsuta changallirka. Chaymantaka shuk kapachupi yakuta churashpami, yachakukunapaq chakikunata washan mayllashpa, changallishka linsuwan chakichirka. Sirvinaka imata rushkawan rikuchinami. Verso 12-15 kama, chakikunata tukuy mayllashpaka, hawa churanata churarishpa, misaman tigrashpa kutin tiyarishpami, paykunataka kashna nirka. Imapaq ñuka chashna rurashkataka yachangichikchu. Ñukata yachachik amu nishpaka, kankunaka allitamari ningichik, chayllatakmari kani. Ñuka kankunapaq amu, yachachik kashpapish, kankunapaq chakikunata mayllanimi. Kankunapish chashnallatagmi, kay shuk chakikunata mayllanakuna kangichik. Kankunapish ñuka rurashka shinallatik rurachunmi, chashnaka rurashpa rikuchini. Sirvijka, mana amuta yallichu. Mandashka kachashkapish mana kachakta yallichu, chayka chashnatagmi. Tukuy kaykunataka ñami yachangichik. Kankuna kushi kankapaqka, kaykunata rurashpa katichiksha. Shuk yaya Diospaq wawapaqka, kayshina sirvishpa kawsanami maybalik kan. Diospaq ushushikuna churikuna shinaka, llukshinami kanchik sirvingapaq, ñukanchik wasipi, trabajupi, Jesucristo me rikuchirka chay ejemplota. Kay mundo kay pachapika chikanlayami kan. Hasta wantikanikunmi saruy, kichuy, umay, wasanchi, chashnami kanka mishajkanamun chayanki. Chashnakaqpipish Jesús kaninmi, kikin ñuka sirvinata yachanakanchik. Sirvishpami allitaq kawsashun, sumaq kawsayta charitukunchik tukuypi, maypi kashpapish. Ñukanchikqa wiñashunmi, shuktikunata sirvinata yachashpa. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki, pay illaqqa imata mana charinkichu.